سلااوڕێز تەماشەوان هێژا خەڵکێک نو ji bernameya hevpeyvîna arkê dest pê dike. Ez im Şêxo Efrînî ez ji we re pêşkêş bikim. Mijara xeleka îro berjewandiya Amerîka ji nêzîkirina aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ye. Eger danûstandinên Kurdî navbera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurdî serketin, Amerîka çi ji Kurdan re amade kiriye. Gelo danûstandin çima taniha bi tu derencamên berçav derneketine. Sedem çine rêgirî û sînûrdan kîne. Derenketina danûstandinan di berjewandiya kê de ye. Heta çi radeyekê Amerîka di projeya xwe de li hember Kurdan li Rojavayê Kurdistanê rij de û ciddî ye yan tu projeya Amerîkî heye ku ji Kurdan re pêşkêş bike. Ew proje keyan e, rêveberiyeke hevbeş e, herêmeke cuda ye çi ye? Hêzên pêşmergeyên leşkerê roj dê çawa vegerin li kîjan herêman dê cihê xwe bigirin. Helwêsta Amerîka ji vê mijarê çi ye? û pekekê wê bihê li be pêşmerge derbas bibin yan na? Serkeftina danûstandinan wê bihê li be rewşa Eyn Îsayê yekalî bibe û nebe metirsiyek din ji operasyoneke Tirkî re. Van pirsan û hin pirsên din ez ê li gel mêvanê xwe birêz şîrovekarê siyasî Dr. Mahmûd Abbas gengeşe bikim. Dr. demeta baş be, spas ku tu îro mêvanê xeleka nû ya hevpeyvîna arkî. Di destpêkê de berjewandiya Amerîka ji nêzîkirina aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çi ye? Ew hewl ji aliyê Amerîkî ve çima ji sala 2011 de nehat, çima di vê dema dawiyê de Amerîka hewl dide ku aliyên Kurdî yek alî bike, nêzîkbûnekê di nav wan de çê bike? Sلااوڕێز ji bînerê de lara bi taybet wextê got behs kirin û Amerîka çima ji sala 2011 ve dest pê nekiriye. Sala 2011 Amerîka ji bin nîşkê bercewandiya wê nedikete wê wetayê de got li Sûrî parça parça meyzên te meyzên Amerîka wextê got kete Sûrî de dest pê kir ji 2014 taban. Wextê got Daeş gelekî kur bû û hingî yek ji wa xelekî sereke bû Amerîka sekinî şerê منظماتê terorîst bike û di pêşiya wê de Qaîdê û Daeş bûye taban. Li vê derê hingî wextê Kurd îlanekê pêşgirtiya hêza Kurdî kir. Dê bîra me ji komarî dest pê kir. Dualê perferî û gelek dewlet pê mar kirin. Bes em ser wê nasekirin ji ber piştgirêk hingî bi weke stratejîkê di siyaseta Obama de taban. Berî got Trump wayê. Vê telî wextê got Trump hat. Ew bû ya sereka û di piştgirtiya xwe ew dikarê bi hêza Qasedê gelekî alîkarî pêre kir bi taybet yek ji bercewendiyê wê ne Amerîka bike vê welatê Firat de du sala ewelen Daeşê binê yan wajikê hevpeyvîna Îranî herêmê me we nikare vê nêzîkî sînyorê Esrîl û yek sereka hêza Kurdekî tarîkê jî alîkarî pê kir ya kire weke hêzeke leşkerî qewîn. Têkiliyê wê nav hêza Kurd re hertim tekilîna leşkerî bûn nekete wê wetayê siyasî. Taban ma têkiliyê wê na çû hatî de bû hêza Erebî re ew dikarê pêş opozisyona Erebî re heta wextê giha wê xalê opozisyona Erebî ne ew pozisyonê ya gokarî wê etîmad lê bike di bercewendiyê wê re Sûrî tîmamî de. Taban di muhawelegerin birketê bîra me di her du şikê bi ser. Li vê derê çima îro hêza Kurdî naxê mesela berîn ha çima Wilqasî fişar nebe derxe hêzîkê hêza Doktor Amerîka tu sûz daye aliyên Kurdî ku eger ev danûstandin bi ser kevin wê ji wan re projeyekê pêşkêş bike li Rojhilatê li Rojavayê Kurdistanê. Yani keyaneke Kurdî be yan jî rêveberiyeke hevbeş be yan jî em bêjin nîv dewletek yan jî federaliyekê li wê derê ava bike. Tu sûz daye aliyên Kurdî Amerîka? Bêjin
امریکا تجاره فشار یعنی سوزی حالو نادي اف سوزه كولو وقت جو دايركت بكبي سر ميديا دوار دبلوماسي سياسي دوي بكبي يعني واركي انه تدخل دول يعني كتنا هندروي دولتك او سياستها دولتك ده بواركي رسمي او بواركي دبلوماسي كارد كي الفيدي وكاي رخني مظل بين كرند جمني اولايدا او هندروي نتويك بويدا دولتك وكروسيا وتشيش انجليبكي دبيد دناكي بس تلي ميزن ديروكا امريكا ده وقتش 2014 حتى هيك ليكي قالك قاعده يقولوا هاتنا افيتن اندركت يعني ام موقع جامعي اجتماعي كردستاني الفيد امريكا صار 2014 طبعا برينا ما قدمت ما بروجكت قالك كي فراه داني بيشا ريفابريا اوباما اصلا بري بكبي سوري ده يعني بري بكبي يعني كاري بهزا كردي لشكري سيستما فيدرال او بخود بنجها خدا بروجا وابو واج مر پیش کشترو ما سروي بنجه بروجا مداني فدراليا كردي حتى دركت بلكي دوت ما مديد دما بخارطة دركتن حتى جو سر سينيوري بقي سر سينيوري بحري طبعا ام ناك من ديتيلي بيدا وكيل بيشتافي نابو وجمع افاها كرن بس او خارطة دركت دي بيشتي وينارة ده طبعا ده 2016 لاوازي كتب بروجي اوباما ده طبعا دواري مع فدراليا كردي ده جبرجو تيكلين دنا قباوي تركي ده هات نكرن فشارنا الروسي هات نكرن اوباما خوشبا خالنا كشان طبعا بس الجور تيكليه ريفابريا ترامب وقتي هاتي هيجي ما في جرتيا هيزا كرد وكا إدارة ذاتي وكا ريفابريكا سرخوي وكا نبرا فدرالية وينادا بشرط يعني أب مرجيها نهات نونداكرين بس نما هاتا قركرين سر ميديا وكا بري بس دي ميزينا وقتيكو شاندا امريكي دي حتى ريفابريا ترامب ده وقتيكو هرتمش كي دقو لازم هون دفرون بخا بتيبت بحر هاش تهيدي تالي او صالات تالي ده وقتيكو هر برسياري امريكي هرتم درونش دمكو احترافك سياسي بو ذكر اندركت نقو دخلت سر ميديا ده بس هيزا كرد ندوي وطاي ده بقو بيتشتي فهمكي يعني امريكا دولتك نابيجي كسي كاورا دولتها خو اباك سرفي بنجي ريشان تكي اوجه سر سیاست مداری کرد میزینه به چه قاسی کاری به وینا فهم بکی و چه قاسی کاری وینا سر بخی این از میزینم انه امریکا گلک ری فکرن و آرکاری داش کرداره بس امن سروی وطایب ابنا یکش سوجي جو ام گرک ام خل الخوفه گرن يعني باشا جبرو که اد میزینم انه های ریفابریا بايدن يوري وكوي بروجي 2014 2015 يا جو اوبام پیشکش کری جو ام کاربن وینا يعني دي سنه دوباره بكن ادبهوردكم او پیشکرتیا وینا بكن يعني دكتور سياسة جو بايدن ريفابريا نو و همان سياسة كو لهمبر دانوستاندني كردي و همان سياسة كو بريبا او سياسة وي ورا مشاندن يعني وي گوهارتنك تدا چيبا نا بتايبت وي گوهارتن چيبا وي گوهارتن گلك بن طبعا جبرگو لبيدي دم هاتيا گوهارتن سياسات هاتيا گوهارتن تكلين اف دولتي هاتنا گوهارتن سوريا نه سوريا بريا هيزا اپوزيسيون سوري لاواز بوا ايران ايرو فشاركه مظن بردي سر هرمي تركيا المنطقيه طبعا فتشاهم تمام زين روسيا فشاركه مظن بردي سر هي هبونا امريكا هندرو دا روسيا تخوازي بك هي هرما كردي يا وجه نفطي وشاندني وحمد ميزاني سري صدي تقريبا حفتي ايكونوميكا سوري هرما كردستاني دتكفي يعني جي باشوري رجلاتي فراتي دتكفي وارض دستي هيزا امريكي دي يعني اندركت دايركت بي دستي امريكي دي وامريكا ايرو تكليه كردار زيدنا جبر ولا جي امريكا گفتگوی نچب کرداره به و چه بوا دولت ایرو تخازن بکم دندرو دبی مینی وکا ایرانی و تاید آخفتن اکتکرین دبی هیا دوباره به گفتگوی نقبا ایرانی ریو بریا بایدن تا از باورتم و گلک خالی نو بین سر میدانی و گفتگوی بکن بتایبت یک جوا خالی گرنگید ورده هیا و بروسيا رأيها سركة بگفتگو بفكر سر فشروجا سوري طبعا لبيدري هردوش كوي از بهورتم نزيكن لازم اپوزيسيونا سوري هري واز بهورتم امريكا وي خي وك مجارك انه ريجيما بشار جي لازم بيكارتن خالك السيايا هاي جرينج از دوي باوريه دما ان نافرا روسيا امريكا دوي بيجريكا ملتي كرد وكش بيجريكا كرسن بي او خالك رسن بي دگفتگو ده طبعا ايران يك جوا سركه وامريكا قالك فشاري بردي بو ايران رولا سوري لكين ببي
اپوزیسیون سوری بجکی بگوارتن یا بهلاندن لی خالا کردی و نو که بری وقتی گفتگو مثلا روسیا را دکر سر تشنا از باورت مویه کی جستاره که به حتی از نبی منو فشار که برد نسر رژیم بشار اپوزیسیون سوری دولت او که ترکی گو شاندا کردی یا گو هر جنیف یعنی گرک شاندا کردی هر دی جنیف و او شاندا بناوی ملت کرد با آخوی سر بنا دستوری اف طبعا لبی دری دیسانی که زیدو بارکب گو هیزا کرد بنابه هیز پارتی که کردی به و دیس اولوازی بمینی دیس امریکا نکاری و فشاری برده سر مثلا ترکیه و روسیا باشه دکتور نها امریکا سرپرستیاره یان گارانتوره جوان دانستاندن آلین کردی را تو بیجی دوی به یک هرن ام بیجن جنیف با ولا کدری با دوی آلین کردی لروجاوای کردستان به یک دنگی بچن امریکا نها جه خواه جوان دانستاندن کردی را بتنه سرپرستیاره یان راعیه یان جی گارانتوره ضامنه حتی آنها نگرانتور بود وقتی ترامپ دا یعنی دنابرد هر دو کاده چیش برکو متدمیزین یعنی دوارکی سیاسی ده تکیلی طبعا دهات نخویا که وقت جیمز جیفری وقتی هذا هرمی شانده امریکیه سیاسی یا بنابی وزارت درب دهات هندرو تمام خالی سیاسی ده بون بس دوار میدیا ده دناب دولتی ده نکاری بو بیجی به تکیلی سیاسی هنه او کرد شانده وینا نشانده که بنابی ملت کرد بو گو بکوی انجمانی اولهی ده گو کاربه به تکیلی سیاسی که مثلا روسيا تكليفينا سياسي او استراتيجية مباشر ودنا دولتي ده برجيم بشار اسد. امريكا نگارانتي تجاره گارانتي نه دي کسی سياستا وكيلي كي ولد خوازي برجونديا امريكي خوازي گو هيج دا كرد خورت بي دا تكليا پيره بكي دوار لشکري دا وقت گو کارب بشانده که بناوی ملت کرد بکه از بهورت مگاوا یک پیشتی وناروی تکلیه وناف سیاسی بین لبیتری وقتی گو اف اجتهاد نکرن هنگیم هو کاری بیجی انو امریکا های ببی گارانتی جبرگو انو برجواندیاوی بخوازی و اف هزا کرد پارچک بیج هندروی سوریاوری او هرما کردی پارچک کس یعنی اعترافك دولي او دولة الجمن او لهيدا ليه ميزين ان وكا هرمك كردي بناوي كرد تندروس بيش روجا سوريتي وكا مثلا باشوري كردستان ميزين امريكا ودي تكديا بيردكي وكا فدراليه بس انه غارانتيا صبا مثلا كرد لاواز بو تكليف هنا كديره كرن امريكي غارانتيا نادي كسي لبيدي دبي تج كارب سياسه ما كارب ام بيرن جو تكليم بامريكا را يعني بروسيا را يعني بكبي وطاي انه هبونا كردا ببي يك جوا بارچه جو برجوانديا وانا تقول تخوازي باشا دكتور دكتور تبحثا خالك جرينكر ركفتنا كردي حطناها درن كتيه يعني نزيكي صاله كده بقى حطناها جي هردو الين كرديين سركال روجافاي كورسان نگشتنا ركفتنا كه براسي خلق گليو غازن جاندكن دبيجن انيا اشتي و ازاديه انجمنا نجتماعيه كردي باليه كه الين دنره درو شبكه ده ركفتنا خوار راغاندن مسده به بارتيا فينا گالان را يا قدري جميل درو شبكه ده راغاندن حتى دبيجن دوی دم داویه ده ولاتن کنداو عربی دیسا جی الهواتن لی آلین کردی حطنها اول نزیکی ساله که دانستاندران دکن نگشتنه رکفتنه که گشتی سده من راستاقینه تو اکو چافدیره که سیاسی شروع کاری که سیاسی تو چوا دنرخینی سدم چنه که حطنها رکفتن نهاتی راگهاندن رکفتنه که گشتی صارت دربا دستي دربا دولتي دربا يدي دردوري روسيا امريكا دستي وانا دبي خالد هيا او ظهور ناكم روسيا امريكا بقي درجه انه بيجن هيجا كردنا يك بس بهتري بنا كوماري دوراما يداغا كاري كردستاني رولا كوادوي خالد هيا گو هر کس کی برجواندینا سروانا فشار بردن سروا برجواندی خود ماشین دهلن لوازی بکوی نه برا گفتگوی گوتینه کرد بس صدمه دی یا سرکا صدمه هندروا وقتی قلت مثلا ريفبريا خسر مثلا يك قد جميرة كي يعني بهذا عرب ردكي او هذه هاد ناخذ وابر برجوندية او داخوازية جو ببن شريكة هندروي ريفبريا خسر دا وك داخوازية جو پیشکش دکن نابه هذا كردي ناخذن بس تكلين سياسيين وبيانا قدر دكوي ودچه دكن هاد بس وقتی گویا كردي لبدموني قالك خالدي هتي دهنا
انه چاوتی ریوبری بسر خو به چیز دلشکری چلو بکه هزا کرد به پارچه یعنی ام ببنه یک پارچه بس شاشتی وانا د کودی دبون وقتی داخوازی دکن دبه کاملی وگرکه چک و دنقبات ده نفرا ده هزی ایدئولوژیا سیاست وانا نوکه ابیاض سالا تقریبا هر کس کی علی کی بده چه هر کس کی یکی ریوبری که آبا کلیه یکی تکیدین اپوزیسیون سوری ره تکیدین سیاسی کرنا دنا دولتی ده نکاری و هر دو کالی وگره که و شاشتی که از بهورد نزانی بونه که سیاسی بود خاله دو هر دو آلیجی برجواندی خوی پارتیتی دنیا پیشی و سر ماسی و سر گفتگویی کن نه برجواندی ملتی کرد میزنه که از تا هر دو دعوای که نزدیک بونه که کن جبونی نبارا واده چه ببی دو که منو تا نوت صدی جملتی کرد دعوا نزدیک بونه که کی نه ما یکی چی المهم شاندک منابع ملتی کرد درکدی اذن دا اب کسی ها نه داخوازی ملتی کرد خوازن طبعا بارتي داخوازيه بارتيتيا خو ديفيجن دو اف داخوازيه ملطه داخوازيه ملطه بلا بكا بهندرو تكليا بكا داخوازيه ملطه ريبريا خسر دكي خود خاصه انه تري بكا باش مرغي روج بركم هندرو داخوازيه كي انه هرما يعني اعلى كردستان تهلدي داخوازيه مش 2011 بدهي مقاله من ويسان عن بالنابه بعربي زي بيجن بالنابه ده ماذا يفعل المربع الامني في قامشلو بدهي مقالات مسر فيدر خصن تشتكي اوينا لوازيك قال لك مظن خصتا يعني داخوازيا هيزا كردا او رولك تليزي بناهي الهيزا كرد نيزيكي هببي يعني قال لك خالدي هنا وام د سیاست دا الکاری نام یعنی هر دو هیزی گود حساب کن او یه سرکنا او هناك او هیزدانینا کرنا بر پرسیاری ملت کرد بر پرسیاری ملت کرد جهر دو کاج فراترا بس مخابن ایرو اول جبر ولش که جهر دو کات خوازن اف داخوازی پارتیتی نبر داخوازی ملت کرد باشه دکتور لیتونا بینی سرکردین مسد قصد امبیجن پی دی رفیبری پی دی هردم ایریشین خوال سر انا کسی بردوامن یعنی نه هاتن راوستاندن یا هری داوی سرکردایا مسده یعنی جه هفسروکا مسده الهام محمد جه شمس نیوز را راگاندو بو کو دیسا ایریشی انا کسی کربو گوتو بو ام هفپاری شرکاتی به انا کسی را قبول ناکن حتی کو هل بجارتن جارا کدن ورن لدارخصن اف داخویانی هون چاوا شروع دکن دکوان خدمتا کده و تشتک دیجه یعنی حتی کو تشتي كوبري لسر لهفدو كرنا حطنا هات تشتغل لسر عبده دويره كفتنا ده نهات يا جيب كرن ده جارم قلت يا يجو اول شرمزت بي ورخني اول قوليتي كرن بتيبت ريفا بريا خسارة چه بارتيه بينا چه اف بارتيه قنو هاتنا آماده كرن طبعا اف بارتيه قنو هاتنا آماده كرن هنك جوانا جيريز واحترام هنا يديش كي خورتی و جیتروز احترام بس نو هاتنا آوا کرن یعنی 15-20 پارتی هاتنا چه کرن و هر دو 15-20 دروجه که ده حمل کرن یک از سر بین هاسکن اما هات تشکیدیه براستی جهه شرمزاییه از خود میزین طبعا رز احترامه من جوا پارتی کمر يعني نه بحث واد کن از خوا حسيت كم يك سوجي سركا يقول نزيك بونك تشينابي بتيبت ريفبريا خسر بارتيا بيديا ومسديا او ناخوازن وك ريجيمي وك سلطه يعني ريجيما شمولي ناخواز تنازل جهه اپوزيسيون ربكي نبي اريكي بريد يعني دخوشك زلالي بيجي ب 11 ساله مريفبري اباكري از تشاو امشترا اباكم او اخفتنا قد بو بينجي افمام ليسك بميجي ملط اكلين براسي هردو علي جيب ميجي ملط كريم يعني بينجي تشينابي ويتشي نبيجي يعني حتى بري تبي رام 2012 أبغى أخذتن هذا كرين ده ولي رأيك كيف دو هذا أبغى أخذتن هذا كرين يعني أف ليستيكا يعني نجو خاط خابين بريجو ملات جيب خابين ريفابريا خسر وقتی جو دلیو زلال بان وفعلا بخوازي هذا كرديتي آماده بكيد هندروي ريفابريا ده قلك دريجي هنا لازم هو دريا بكي فيش مرجي روش بكشيني وقت دما تالي وقتكو مكتبه انكسي حمشه وطاندن يعني طبعا بله دكتور ازي برسكي ازي السر هذا بيشمرجي روش بكم لي برياكو ازوي برسي بكم اركدار كرنا بريت مارغورك د دوسيا روجلاتا نافيندا وچ باندوري لسر دوسيا كردي لروجافاي كورساني بكا وبگشتي لسر مجارا سوري وچوا باندوري رولا خابليزا
مكفيرك وقتی گو به شانده امریکی او طبعا وی دبنسها استراتیجیا ریوبریا بایدن بی طبعا نکاری درباس بگه سینوری وی نه نکاری درباس بگه بس مكبير كوكا اخفتني جو برين هاكرن بشتي جو وظيفه دركت واخفتني جو دركت سر ميديا وشتي جو كر جول سر وي اخفتني بيني از باورت مقابنا قلكي بيوست هنا وي بارجم بنجونديا امريكي وي بيج هي وطاي جو انه هابونا هيزا كرد هيزا كخرد دروي نبست دروجافا يعني دروجلاتي فراتي دا از باورت كم وي بيج هي وطاي جو فشارك بردي سر تركيجكي وتاكلينا بروسيا ربكي وحتى عفريني ونابرك جريس بيوس سريكانيش كي بكي ويها بارشك جهرما كردي يا قول لازم بي فدرال ماكفيرت اخفتنا قلكي جرين كرن ودك حميش كيت كافي بيبر جوانديا ملاتي كرده جو كاربن قزنجيه كن طبعا جبير نكن اباها وي قريداي بي بتيبت استراتيجيه امريكي دا چه روجاتي فراتي دبي چه سوريا بارشك بيج روجاتي نادين كماني طبعا امريكا وقت يقول فيد وقت يقول اخر تشري بريا ترامب يا بري وينا بيا بايدن بي هرتمش كي د استراتيجيه ودا اب دوله تمام خلقن ام كرد خلقا هري داوينا د استراتيجيه امريكا درجاتي نافيدا ايران لوي دريا ايران لازم درنك به هرما كردي دا اف كبي برجونتيا ملاتي كردا امريكا لازم رويد مينيد منطقه نفتيد اف كبي برجونتيا ملاتي كردا روسيا لازم دسيق والقاسي فشاري لبر دسر افكاري برجوديا ملاتي كردا كرد لازم يعني دكتور بريز ماكورك وببا بشك جه داينا بلاني جبو روجافاي كردستان سوريا دا از دوی باوريه د موخته جو ريفبري دسي جه خو بگري وبيجي طبعا ويد سيچار هيبا بخوي تي تشتي جو ترامب كري خرابونا جو كري ترامب د چد هندري امريكا دي چل دربي امريكا به نه ثانيه ريفبري وريرا زوب زو دست كاري خو بكي وحمس الراس بكي از باورت كم ويد جهنا دا حتى شش هيبا وصالك يجيب خوي دنا دولتي مزن دا نقباوي تشاينا بس هندري هرما كورسودي مثلا هرما كردي د هندري جبوني بشروجا سوري بلكي تسيچار هيبا بخوي حتى نوكا بكو غودي غاوي يكامين بيجي بس هابونا مكفير وكسي جو بيرا وكا جو بيرن جويل بيرن اف کسی دی يعني يگو پیرشانداوی بین آماده کرن از میزنم و برجو اوتکاری پروژه اوباما یا 2014 2015 و گن دین برچاب و سر کار بکن بس دی سانه که او پروژه دی سوی نبی پروژه کراسانی بریگو هزا کرد نزیک بونک نواده چه ببی و بده خویا کرن چه دندروی اپوزیسیونی ده پیش اپوزیسیونی چه پیش روژه سوری ده چه تکلیه بروسیا را کنو هزا که بناوی ملت کرده يعني از هيفيتكم طبعا هاتنا مكفير حتى انها برساني نهات دانين بس سرتي اخفتن دروي امريكا دجكي وقت قبل برساني قابك قال كي بيوستج بوي ملاتي كرد وام هيفيتن كاربن قزنجي باشا دكتور تدبيجي بروجيك باش بو روجافاي كردستان هيا نخاصم كو بشتي كو بريت ماغور كاتي ارك دار كرن لي يعني هنا كان فكرن چند سال بوري ده د 16 اکتبر جی دستی وی ته ده هبو دماکو اف بویارین کل هری ما کورسان چه بونه توی که چوا برآوردک چی بیارد بحثا کیه بیارد 16 اکتبر كاك دستي وينا ده هندي يعني طبعا جبير نكا وقت ترامب هات وفيش نار مكفيرك نما كاريب بدوارك السياسي ده كاربك يعني او اخفتني وينا اخفتني ميديا بون ممكن بس از خود ميزين انه تشتيقو هندرو ده هاتا كرين بغض النظر 16 اكتوبر هي دي يعني ترامب تيكلين هادنا كرين د ناوي دولتي ده چپ روسيا ربي چپ ايرب تركي ربي سر ميديا ده هاتا خويا كرين انه دجي وايا بنجها خود الريج وارا بكر جوبك به هرمي ده برجوانديا امريكي ما كتا سينوري منطقه جو كاربي الفيشا توريستي بتكني يعني داعش درباس نبي وخالايك امين انه ايران هيزاوي خور كيم بكي وكا جودي باراسنا اسرائيل بكي طبعا لفيدري طبعا فيشتي جوهات انه في النفط كريكا سوج بوني جو اركاري بمنج قصديرا دا او بهتر باراندني دا يعني اف خالي هاكرن خالي كاري بيجي وارد دوادا بس رولا مكفير كي دوارك سياسي ده ندوي وارده بس اخفتنا ميديا دا بتيبت وقت جودهات كتا ميديا دا ريفبريا بايدن بي عفوا ريفبريا ترامب
وياري ببريا بري وناجكي وقتي هي مثلا رولا وهبو 2016 هذا اوانا بشعب دستان شي سياسه مدارك امريكي بباسبورك امريكي يكو يعني بسر رجلاتي نابين وقتي قد اخبه بتيبت او شاندا امريكي يا رجلاتي نابين يا تكليه كردارتك واخبنا برشعب الصيني رولا ماكفيرك از باورتكم باش بود قالك خالاده حتى جيمس جيفريش كي لاخفتني وينا خوشك ميزان بس جبرقو داخوازیات جيمس جيفري وريفابريا ترامب نتكتوي وطايده جوهيزا كرد بكنا واركي سياسي تكلي سياسي بلند بي بكن يا فشاركي بردوس روسيا داهيزا كرد ببهيزا كرسن قوين شاندا كردي جنيف ده بسكني فشروجا سوري ميزين لازمه فيدراليا كردي پارچک بش شروجا سوري اغنما بيتان كي بو برجوانديا جيمس جيفري يعني باشا افرولك قالك جارا يقصوني مقرا قالك جارا يك يعني بفرسياري شاندي امريكي او رولك قالك مظن ليزن د استراتيجيه امريكي تمامي لتارمي ده جيمس جيفري قالك رولك قالك خراب رئيس براستي راس الداخل يا كرنجو هبه جبر برجون دي امريكي قالك كرد هبانا بديل ندي تيج كردارا نا هيزا عربي بديل تدو نا أبوزيسيون عربي بديل تدو او بديل بنا أزبه وردكم حتى جيمس جيفري كاريبو تنازلش كردار جبكي بس جوابي بنبو جبر ولش كي باش بكردار قريداي ما دكتور امي فقرن مجارة هزن پیشمرگی روش هزن پیشمرگی روش و چاوا فقرن يعني بقى و چاوا من بيجن و ري بده يانا امريكا دفيا كده دفي مجاري ده هلويستا خواتشيه ميدياين امريكي بحثا في مجاري دكن يانا نعم حتى انها ميديا امريكي بحسابينا نكرنا جارنا قوتي اخفتن بيكون اخفتنا كجهيزا كرد الصين نبو انه امريكا بالضرب شاندي امريكي تشي جيمس جيفري بي يري بريا ترامب تشي يري بريا برينا مثلا يا تاليا اوباما سيرفينا براساني نسكنين نكرنا خالك يجبوي قفتوي بس دبيت آدمات تالي ده بهر حتى هذه تالي ده وقتی گفتگو نقابه هزا کرد نقابه انکسی و پیدا دیچه بو از باورتم یک جوا خاله بود گو بلکی دی پشتی بنیارد سر بسکن امریکا بس تعالی کی دیده دخوازه گو پشمرگی روش بکبن هندرودا دخوازه گو هزا کردی چه قصده بی چه مسد بی چه یپکی بی چه پشمرگی روش بی گرک خورد بی چه خورد بونا هزا کردی لشکری بی او خورد بونا که جهابونا امریکا هندرودا از باوردکم لویدری يعني بالقول برساتا شي لازم بيكرين جاليه انكسي بري بريا خسر عفوا انكسي فدرولاي فردن نقلك خرطه يعني ريبا بريا خسر يعني قصدي شي جواتي خصين جو پشمرگي روجوري وقتي جو دروخازيا نزيك بونا كي وري بالنابي ملطي كرد ند نابي هيزيدا ونا خبيبي نوك السلطكي ريجيمك او لازم سربستي بن قلق دري هنا دكارن وابين مثلا بكنا حرس الحدود دكارن بكن يعني دكارن النقابه سينوري تركي وسوري ده او باراس دي بكن يعني قال لك ريهانا يعني افريها نقلك خرابا بس وقتي قو دل بخازي وقتي قو بخازن يه بارچي دي كردي من بارچك جهره ما كردستاني اف بروبليم كان جيتين يعني خويا كرن دما وقتي قو ريفابريا خسر دخوازي اف انكسي وهايزا كردي دي وري تابع بن يعني دو وابن او برجو داخوازي وابن ماشين يعني ناو ببنا بارچك خوديه هرمي اف وقتی گوینا ناخوازن دمکه هبونا پشمرگی روش که دبی آستنگه که گلی کی فراه و چاوا بین هندرو طبعا هرتمش که ويسر آخرین ولا پروبلمه که گلی کی مزنا چاوا امی فاین وقتی گو تبینی و لشکری کرد وری و آلا کردی هلدی هنگی اپا رژیم بشار اسد اپوزیسیون سوری ترکیه دولت دی و بیوزا من اف هرم کردیه إذن ملتي كرد دعوة داخوازية خد كي على آلا خد فرد هلدي حتى رجا إيرو بناف ميديا ده بحثت كن إنه هرما كردية وبناف قواتي كردية بس هندرو ده خنابين هرما كردي طبعا نبدي ناكوكي قال لك ما ظن فرد هيا بس وقت يقول بيشمرجي روج ورن أمي بيجن وهذا كردي دي نبس عن كذا ثاني هذا كردي سياسي دي يا تمام تدا آماده ببن هنگی تخویا کرن انو براستي ناسنا ما كردي دبي هرمي ده وأف هرما كردية جعفريني بكره حتى ذلك همكم دكتور
حتا کو پکێکی هەبە دانوستاندنên کوردی wê bi ser kevin yan na û projeya derxistina pekekê ji Rojavayê Kurdistanê wê çawa biçe serî. خدا از ناخوازم في اخذتني في يعني مصطلح بين بيكيكي منطقه اشتغاليها دهلي جهيزا كردي زكي هبل ايرو هبونا دهرما كردي دا يبكي غيركم بينا خوش مثال من بيكيك بيديا بارتي ديمقراطي كردي يقولها اماده كن امن غيركم في اخذتني في مصطلحها بيشتغلن دا كارب نزيكي هبل ابدا هرتم يجيبه دكتور يعني إيرو راستية كده حر دزجه كده كسكي هي بككية جباكورة كورسانة جروجالاته وكو عرب دبيجن زمام الأمور حمي بدستي ودانا يعني بككي هبونا أخوة هي أفجي ياك شرط ومرجن أنا كسي كو بككي لروجافاي كورسانة نمينا راستك أزفينا خوشك في دزان يعني جركم بزانم در گلک جارم اشتغالی گوتیا پیدی دبیت نوی پارچکش ایدئولوژیا پکیکی يعني همه پارتیا مثلا بجاكر آلیدی حزب الحرة پارتینا دی هنه قال لك انت هندروي يعني سيستما پکیکی و ایدئولوژیا پکیکی دی بچه پارتیا دموکراتی کردستانی هات اما دکرو انکسین جکه پارتی ونا تکلیه ونا به هرما کردستانی رهنا و نای بشارت از ونا نبین مشرمزاک از وینا نبینم شاشیتیک افتشکی نورماله هزا کرد کسر مستوى کردستانی نزیکونه کدام واده هبه تکلیه پبره بکن شکی نورماله از وینا نبینم شکی شاشبون یعنی حتی آیکاریه هبجی بکن غمناکی حتی شامدن هجیر بشین وک شورمند شکی نورماله بس اللي دری گرک ام جدبونه که بخنا هرما کردی امسر به آخرین اب هرما ایرو بن داگکاریا سویده ام سربي باستنجي باخذ يعني ام نخنا خالك اذا كاولا وقا قلت تخازي مثلا تخش بكيكي قدك قصدا ويش تخش بكيكي قدك اذا بيدي بجار كده صحيح هري بكيكي بيدي ويش وي نفسها وي اخرتني بكي قركت انكسي تخش باشوري كردستاني قدك وج ائتلافي قدك وج اوبوزيسيون سيري قدك اذا عمليا ناخذ انكسي بميني دبيجنا با خالي يقول ري ناكن جف دلي جفر نابكن خالي يعني ري قرتينا وقتی هبونا پاکه که رید دکو ترکیه اپراسیونان لروجاوای کردستانی انجام بده و روجاوای کردستانی ببا قادک ببا صاحک جشار قندیلو ترکیه ده كاك افنا سوجن تركي وقتكو علي كم بچكي ديرو كي تركي وقتكو ايريشي او تكاري بيجي وقتكو شورشا الشيخ سعيد نمر وقتكو داكتار هندي بيكيكي نبو وقتكو شورش 15 20 شورش كردي كرن بيكيكي نبو وقتكو جميع حكومات عراق ايريشي برزاني ملا مصطفى برزاني كر هندي بيكيكي نبو يعني مسألة ملطي كرده ايرو افسوج هيا راسه بيك بينن بس لبدا سوج شاشيتي كديا بيدي غرق في سوجي بسكن شلو به لبيشمرغي روشورن تكليف الكثير بكي تكليا بابرا بكن دكتور جي صالة 2011 ده حتى روجواك ايرو بيدي رفيبريا بيدي همان غوتار وخطابه بككي برچاف گرتيه و امبيشن سياستا سياستا شاشياكو بيدي برچاف گرتيه عفرين شو گريسبي شو سريكاني شو وهري من دن وكو عين عيسى وباجان دن كتنا مترسيه ده ميدنا قال اف خطابك ناكبي برجوانديا ملطي كرده وناهي لهيزا كرد بسرها بكبي ام دبيدي عباره ام سياستك جو دجمنت خازي بتشا بيغوتن امولت بيجي از نابيجم انه شاشتي هيزا كردنيه هيزا كرد تمام شاشه وقت قلنا شاشه ايرو كردستان هبان وقتی گونه ششمان ایرو هرما کردی فدرال بار وقتی گونه هرما باشوی کردستانی شاشتی نکربانا شاشتی ولی نه معنای نه نشتمانینه نه دخوازیا و نه نتویه و تلتی هرما کردستانی جغرافیا وینا نه چه بکرد دسته عراقی و دسته باشوی حش شعبی ده یعنی ام شاشتیات کن چه پیدا شاشتیات که چه انکس شاشتی از دکم شاشتی یدی شاشتی اف شاشتی مهنا بس ام لب ناحسين مسألة چیه مسألة انه ام هیزا کرد خو يعني چه روشنبیری به چه سیاستمدار به ام دکارن سوجا گلکی سوجا گرینگ خوشک بکن گام هفدو شرمزه بکن هفدو يعني دجمنات نقبا خدا بس ام واخ سکار ناکن گام نیزی که هبه راسه پیده شاشتی مزون کرن تنکی شاشتی
باشه دکتر ام نخوازن جه مجار خود درکفن دما مجی کرد مایه سرکفتنا دانستانی کردی و بیل مکو ماترسیل سر عن عیسی نمینن و چاوا باندور لسر باجار دن وکو عفرین و گریسپی و سریکانی بکن از خود بیزینم اینو وقتی گو فعلا پیدی وقتی یه بریا خسر گو ریو کربانش ان کسی را اوتیکلی کربانه او هاوانا خالنا هیجا هنگ کاری بود پیشان دولتی دبسکن ایرووایا بریا خسر نب بس پیدی تیده ایرو هیزا کرتمان تیده شاندا کردی ایرو دمشینی ملت کرد دمشینی هنگ کاری بود دنا دولتی دا آخفتنا وقت ترکی ویدی تمام گلکی لاواز ببی اینو وقتی گو ترکی گوتمان والله مثلا فيك كيد فرده دكاري بدق يا كبا انكسي دي ريفريا فعني ساتكي بيش مرقي روج بعد هندرودنا طبعا دي سنه كدوبارات بيدي شاشتيني قال لك مظن كرنا واف شاشتي ويش برغو السلطه ناخذ بدي كسيدي بس تخازي تسي خد بيدي افد بيجي دا السلطه الشموليه بتشلو سلطات الدكتاتوري دولتي دي ماشين او ميجوكي سلطه شموليه جنب بيدي قال لك يقرا ابيك شاشتيه هري مظن يقعد ايديولوجيا بيدا موجود هيا غير خط قبول ناكي وابيك شاشتيه قلتي مظنه يا بيك تشيكي وكل جور كيف اخوا الجور مقاييس اخوا يعني هي غير يعني طرفي دي قبول ناكي اب از ميزين شاشتيه قلتي مظنه طبعا وكا قوتي جو اوانا اف تكليه قلنا هذا جبدلا حتى اذا قرك هيدا كده خلاص فانا وقتي فعلا داخوازي هبانا قالك نما بانا حفتيبه قالك هايبه كيبانا وعيب جوار اصلا وقتي هرتم درونشت ان شاء الله امريكي بوار درونشت دمك جو امريكا دخص جو نزيك بين بس اوانا خص بي دي جيتي خصن جو ريفكي نان كسي جيتي خصن ريفكي يعني بي دي جيتي خصن جو ريج حمي اذا كردي ريفكي ويتكليا بو حميش كاربكي هنجي براسي اجيب مبترما يعني دي سنه كوي دا خواجه تركي بمين جو كردا نبي يعني هرمك هندرودا طبعا تبي ايران ما بتشيلو جو قوت ولا باشيلو كردستاني ده قبيلنا تشيلو ده قبيلنا هاتنا فهم كان ترك معروفه ايديولوجيا بينا انه كرد قبول ناكي حتى المريخ بي بس ايرو الفيد دواري سياسيه دواري نا كده اخفتنا كردا قرت دبو تقريبا بيش اف شاندا دكتور پیام تگهشت داوین پرسیار سروك مسعود برزاني وجو بايدن يعني جو بايدن بسروك مسعود برزاني را قلت بكو ازو تو امي دولتا كردي بهفدورا ببينن سالا 2021 يعني جي 4 سالين ريفبريا جو بايدن ده بروجيك وها جي كردانا وهبه داوين برسيارة از بهور دیگه حتی پروژه کو هبیش که در نکردی سر میدیا دواری سیاستی دا و نیکار به ریوبریا بایدن وری شر چهار دولتی گرینگ بکید هرما کردستان هرما روجلاتی ناوین دا جبونی کرده طبعا لوید برج امریکا دیسوی ببینید برجواندیا خو میزی بس لوید چاوای ریوبریا جو بايدن وميزين أدبقي كذا واردة إنه برجواندية أمريكي وقزنجية بكي وبسر بكذا وقتي جهيزة كرد شد باشوري كردستاني بي وحتى باكوري كردستاني ديش كي جرك جبير نكن باكوري كردستاني إيرو يك خالي جرينجا وجو بايدن سر بسكني نبس روجافاي كردستاني وباشوري كردستاني حتى رجلاتي كردستاني آخرتن تكرن إنه أف وقتي جهيزة كرد خرد بي وبرجواندية أمريكي وإسرائيل فرد منطقي خرد بي جبروا ليش أدميزين البروجي هبي بس وين نكبي وطاي ده إنه سر وارك سياسي أصلاً كمظن استراتيجي كبلند سر ميديا ده بآخرتن يا تكلي بنا دولة عربية سر خالي جبر جوي قال لك ناكوكي تجبير نك تكلي أمريكا تركيا مثلاً دك هي 100 مليار دولار دولتها دوها دنيتو ده يا حجدها الدنيا دواري ايكونومي ده دولة تكليه في العراق رهنا تكليه هنا بسوريا وري روي بها وبيجن من ساعة بريا روسيا يا دي دولتنا دي هنا دناب عربات الدولة دي ناخذين كرد بي دولتها كمازنش برجو جغرافيا منطقي وتمام بيجهرتن بس از وكتاغوتي از دور نابينم واز اب ما حس كديا طبعا ابنا شكلك اندريكت هاتیه گوتن جهنه کارا یکو ایرو کتنا ریوبریا بایدن دا وی پشتی وی کار بکن دانا خویا کرن انو هابونا کرد که هیزه که کرد چه فدرالینا مظن بن یعنی کنفدرالی بن فدرالی بن هر چهار پارچه دا افت کوی برجواندیا ملت استراتیجی امریکی دا از دور نابینم گو کار سر وی بکرن وی کار نباشی بکرن گلک سپاس
دکتور محمود عباس شروعکاری سیاسی گلک سپاس جبو بجداربونا تا ده خلقا هفیوینا آرکیده تماشاوان هجا به وی آیم گشتن داویا خلقا خوا حتی خلقا کنو ببینن ده خیرو خوشیده